Hello pelog, welcome back to my channel Umar Lokal. Teplo hakane ke video ngin pi ya kita ki updates jong frenzy but ukra dor. Te perlo ha chwa bang sedang ya kane ke video ngaker pa pi ban like chwa ya kane ke video but share ya kane video so perlo ke jong baru buat klik ban subscribe mo perlo lada pim pad de subscribe. Te ya perlo ngin sedang no ya kane ke video. Keban kong ay kadai ka updates jong iba ukra dor. Hoi perlo iba ukra dor ila release ya kato ka jingruwa jong ka sapira mo kapat 14 lani ka bakat saw te kani ka video kala poi 1 lakh view mo ka 1 lakh view tam kum ta hi te yang ini snap jaga cross jong kani ka video ka ong kum no ka cross ka kren shai chapang kito ki samla ke ba ithem sen ya ki samla jong ki mo henry makipat kim yo kum kata ka jing na kalyang jong kita ki samla jong ki mo ki yo tang ka jing setu ko le ka jing snow si mo te kane ka thau ro ya kito ki samla ki ba hop ya ki samla jong ki but ki balong ro ki samla banakong jong ki te ki favorite line jong na kane ka jing wai ki long kini te perlok pi saya komen haka comment section ya ki favorite line jong pi na kane ka jing ruai sapira ka bakat saw mo perlok te perlok sa ka way ka update sapang ikrau dor ka long kane ka way ka jing ruai bathamai jong iba krau dor insa relation haka YouTube channel jong i kata ka jing ruai ka bakerteng ki dor bat ke messages te ya kane la post da iba krau dor haka YouTube channel jong i Taya mentangin ya pi ya kita ki update sa kabay day bad frenzy. Hoy perlog frenzy impadon kata ka jing interview la ne ka jing la interview. Ya imo hakino kino kita ki channel la ne ki YouTube channel ki basai la interview. Te hakane ka channel hasilong basai la interview da i bakut Freeman te ngine i ba hakine kisngi baladem kane ka channel ka balapin mi ka we ka video kadai ka interview video jong iba Kut Freeman ya iba mikilong do mo te haka to ka video nge iba Kut Freeman ila comment haka to ka video iong kumne kiba kwa ya i frenzy please like hang ne te ngaro nga kwa ngaladep like hang ne kiperlok kibom padep ban like yakane ka comment jong iba Kut Freeman nya ba like ha haka channel jong kane ka podcast ka bagateng hasilong te salai king ya kani ka comments khnang ban yo bon kani ka comment bat kan sa urlong ya kani ka jingkwa jong pi ki fan jong in frenzy mapulok snap ha sai le komta ngaro de play angni ngaro de comment hang ni bat chubon ki fan jong in frenzy la comment hang ni sapi ya kani ka video ngala de record ya ki ba comment hang ni te ya no king perlong ini pe kanung kita ki ba comments ya bat ki ba kwa ya in frenzy mo te ya no king in pe ya kani ka video bangala le screen record te ka to ka we ngala like mo kat ki bakwa tengah I like bet mo kani ro ba comment manga hang ni ro nga I like bet te ngan here bi chapo mo yole si kirang don hoi ngatip ba kirang don subun kita ki ba kwa i frenzy te kat ki ba comment ya ka ta ka chi kwa jong ki ya i frenzy ban
le interview ha ka ni channel ngan highlight bit mo dengan highlight bit yang thar mo prolong piro ki bompat deban like ya kani ka comment jong iba kur freeman ha kani ka videos nya ha sa like ha ka to ka YouTube channel hasilong but sa check ha comment section but sa like ya ka to comment okay kenang ba ka to comment jong iba kur freeman kan dap 1k lani jar ni arah jar ken mo arjar like mo kenang ba kani ka interview kan sa urlong ken la dapi kwa sisa ba banyo iya ifrenzi ban le interview ha kani ka channel hasilong top of the town mau belum sapen urlong ya kani ken kum ki fans jong ifrenzi kum ki big fan jong ifrenzi te nga hani nga I like bit thar nga I like bit mo ya gitu ki bakwa nga I like bit thar te saya cek mau belum wat klet kenang ba kani ka jingkwa jong pi ki fan jong ifrenzi kan urlong si sahabat kan seso si sama belum te perlu ngan kuno ya kani ke video tangkat ni te ngakerpa jepi kiba page ke video haduk ka ni ke benta ngap ha like kani video lada pim pada ban like but share kani video pas subscribe ya kani channel lada pim pada subscribe ya kani channel te tanggung tak perlu ngin saya keduk pada ka video komplesi bon